jadi tukang balon dulu, gengs, karena hari Minggu mau ada acara ultahnya Svea. Svea mau ulang tahun, jadi karena dirayain untuk pertama kalinya insyaallah. Jadi inilah jadi tukang balon, habis bersih-bersih. Karena kan hari Sabtunya udah puasa. Nah, sekarang hari Jumat nih sebelum puasa. Nanti karena puasa tuh gue tuh bakalan kayak tempe mendoan, gengs, yang letoy banget gitu ya, maunya nyender aja bawaannya. Lemah letih lesu lunglai. Jadinya better hari inilah, hari Jumat malam mulainya gitu ya, mulai dekor-dekornya, bebenahnya gitu. Ntar Sabtu tinggal siap-siap apa ya, goodie bagnya, makanannya gitu. Jadi ntar Minggu nggak gerabak gerubuk gitu ya, kalau kata orang Betawi, nggak gerabak gerubuk. So inilah persiapannya, gengs. Temanya warna kuning, bunga daisy. Balonnya udah jadi, tapi ya hasilnya seadanya lah kayak gini. We'll see ya sampai besok dan seterusnya bakalan bertahan atau enggak nih balon. So guys, hari ini kita lagi bungkusin goodie bagnya, dan ini botol, tuh botol-botolnya. Terus ini snack-snacknya, ini juga buat goodie bagnya, gengs. So semoga acaranya berjalan dengan lancar, amin. Bye bye ya. Jadi ini, gengs, isian goodie bagnya kan, karena temanya tuh kuning, jadi makanannya serba kuning. Ini ada ciki-cikinya, terus tuh nyam-nyam. Ini gue beli dari Indonesia, kuning minion. Terus ini pasta kuning, jelly. Ini botol-botolnya, botol minumannya. Jadi cowok sama cewek gue bedain, yang cowok warna hitam, yang cewek warna putih botolnya. Terus juga ini isian mainan sama pensil, yang cewek warna ungu, yang cowok warna kayak apa ya, orange gitu ya, kayaknya orange kekuningan, kecoklatan apalah gitu. Tuh, ini masih jus-jusnya juga warna kuning, belum dibuka ya. Kira-kira gini lah, gengs, gambaran isian goodie bag ulang tahun Svea. Dan gue sendirian, gengs, karena suami kerja. Jadi bungkus ini sendirian. Semangat dulu. Sebenarnya nggak sendirian juga sih, karena ada yang bantuin nih, bantuin ngerepotin. Seksi repot dikit-dikit kan, berganti sini lebih ganti sini. Which one? Berganti nonton, biarin dikasih tontonan deh biar anteng. Maknya puyeng. Yang mana? Yang mana sih ya? Which one? Come on. Okay, move back. Sit down, please. Si tontonan. Ini dia mau ambil ini, mau ambil itu, katanya buat saya. Iya, untung beli lebih. Jadi ada buat dia, emang sengaja sih lebih biar dia kalau kepengen jadinya ada gitu, nggak irian bubar. 3 jam, gengs, gue ngebungkusin goodie bag 3 jam. Capek banget. Ini balon-balon buat bocahnya ntar nih, gue taruh di kepala gitu. So, ini gede buat yang cowok-cowok, ini cewek-cewek. Total ada 18. Capek, pinggang gue remuk. Capek bener. Udah mana lagi puasa lagi kan. Oke. Gue mau sholat asar dulu, gengs. Aduh, lemes banget. Sia, hoe is het weer? Ja. Aku buka ini ya, buka apa nih? De dinosaur? Huh? Kom eens, kijk dinosaur, ja? Kom. Ini rendang tomat. Oke. Ya. Sini, sini.
Some of you came from very far away, like Westeros, which is super far. Some of you from just below us in the bottom ground, which is amazing, or Telephone Plan or nearby. We are very happy to have you all here, and once again, thank you for coming. Have a lovely day, and there's drinks over there, there's a little bit of pudding over there, and then we're going to cut the cake. We will now sing happy birthday for Svea, in English if it's possible. That's the one. It's quite easy to happy birthday. Happy birthday. Ready? 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Svea. Happy birthday to you. Makasih, thank you. Potong kue nih, potong kuenya nggak? Now you cut the cake, yeah? Tunggu, wait. Or? She still didn't take photo with the cake. Uh-huh. So before cutting. Take photo aku. Foto sih. Remove dong, remove. Smile, Svea, smile. Smile. Do you mind yelling, Svea? Lu bikin. Mana bisa kita bikin. Listen. Hold me next to her. Okay. Bertiga lu. Di sini bertiga. Three of you. You mind? Wait, not too close. Not too close. You can do it. I don't know. Gimana sih? Cara motong kan? Gak bisa motong kue. Ada sana. Di filmin atau gimana? Itu sama Bella. 1, 2, 3. Lulu, do you have some plates? So that you can put some plates at home. Ready? Wait, again. Okay. This hand. Try this hand. 1, 2, 3. Take it small. Yep. You have it to tape or not? No, right? Okay. Wait, I will find. Just do it. Come, for the cheese then, just for the cheese. Yeah. Nggak boleh, this for the cheese. Nggak boleh. Tunggu saya, tunggu. Dari Samoa itu. Makasih Samoa. Wah, jaket sih ya. Wah. Wah. Nggak tertarik ke sama itu. Itu buka lagi. It's okay. Laser. She's looking for the... Itu sih ya. Open. Ini dari siapa? Oh, Sisi itu si Chloe. Dari Chloe itu sih ya. Dari Chloe. Kasih Chloe. Wow, look sih ya. Wah, gemes tasnya. Mia jaga. Sih. Tuh.
Dari siapa? Mio Saga tuh, makasih, thank you Mio Saga. Svea ini Svea. Wah, jadi udah terpaku mata sudah. Svea sini. Wih. Siapa? Aisyah. Oh, Aisyah. Dari Aisyah. Kasih Aisyah Bilal. Wah. No, later than it, not now. Don't open now. Otherwise will Messi. Yeah. Siapa? Oh, dari Bel itu, dari Tante Bel ya. Tante Bel Om Marco, makasih. Wah, jadi peri-perian, makasih. Ini? Who is this? Oh, dari Areta. Makasih Kak Areta. Itu Svea, itu. Baca. Jadi bacain. Read. Surah. Svea itu Svea. Wah. Heavy. Take it ya. We open. Kalau bahasa Indonesia apa ini? Jadi bahasa Indonesia gimana apa? Oh ya bahasa Inggris. Kian. Makasih ya Bang Kian. Terus ya, wow. Svea itu Svea. Oh dari itu Bumi Alun ya. Wah, makasih Bumi Alun. From Freya. Thank you Freya. Wah. Svea tuh Svea. Ini Bung Heidi ya. Bung Heidi. Which animal? Mommy pig? And? Cat? Yeah, cat and? Udah gak kepanasan. Ini tak panas kan? Masih panas. Si Heidi di situ nih. Iya. Wah, thank you. From who it is? From Lucas. Thank you Lukas. Makasih ya. You wanna give the kids makan? Ini kado-kadonya yang Svea dapat dari ulang tahunnya. Makasih banyak semua yang udah datang, yang udah nyempetin datang ke sini.
udah ngasih kado juga, makasih banyak. Oh ya, ini ketinggalan nih boneka nih, box boneka bayi. Ini mainan IKEA. Sveanya udah mainin tuh. Nih boneka bayinya. Wih. Svea happy? Ya? Yeah? Yes. What is that? Toy. Svea happy? Yeah. Say, I am happy. Apa? I am happy. Ayo singing happy birthday. Svea, ayo. Svea. Svea. Api. Giliran tadi aja nyanyi ulang tahun nggak mau ikutan nyanyi. Sekarang aja udah nggak ada orang. Happy tutu. Happy. Oke. Wirusan happy. Udah capek dia tidur ya. Thank you everyone. Thank you. Say thank you everyone. Thank you everyone. Yay, bye bye. Give a kiss. Flying kiss, come on. Bye bye. Hey. Good job. I love you. I love you. I love you. I love you.